سلاو او دما باش تماشاوانین هیجا از لروجا کدنی لخدمتا ودامه تماشاوانین هیجا روجا کرد ایرو لهر چهار پارچه کردستانی لگل پرسکری کن تراژیدیای نخوش و دلگران روبرو بیه گلی کرد لروشلاتا کردستان جالی رژیم کمارا اسلامی و گلک هوانت تقر کرن لروجاوای کردستانی هر وکو کون دزانن لحمو مدیان جهان ده هاتیه دنگ ودان آسیمیلاسیون و تراژیدیای که مزن بو حلاندن و جناف برنا هبون و خاکا کردان و گلی کرد دست بکریه گلی کرد دبی چپکه او یکتی و یک ریزیا که لناوا تف گلی کرد لهر چهار پارچه کردستانه و حتی دیاسپورای دا جکو پیک هاتیه چه باندورک هیا لسر یکتیا کردان بو اویکو هستکی نتوئی و ناسیونالیستی چه ببه و گلی کرد یک دنگ خوابگه اینه جوادگه ها جهانی یا ماف مروفجی کو لسر بین جهاب ایرو دجمنان هر چهار آلیان و ایرشی سر کردان کرنه روشا کردان تولی هوا خاکا خدا پنابر دبن هر چند روزین در بازبوی لروجاوای کردستانی به صدان هزار کرد مال و حال خواه ترک کرنه او مجارا روجاوا منه بو باز کرن لسر وی مجاره جی از خدمتا کسایتیه کی ناسکری و خباتکاره کی کرد پرور و ناسیونالیست دمکو بردوام جعالیه داگیرکران و کفتیه بر هرشه و گرشان و چندین جاران لسر پرسا کرد و کردستانی و لسر پرس نتوئی هاتیه کفتیه بر محکمین داگیرکران او جی رزدار علی چون خباتکار سیاسی نتوئی کو لباکورا کردستانی لگل منه و میوان برنامه روژه سلام کک علی دمات باش از گله کیف خوش بون کت وقت خدا ما بوی میوان برنامه روژف سلام سرچاوا خدای دلوان و کردستان جورازی به اون چون باشن گلک سپاس تو بخیر بی کک علی وکو پرسیاره که گشتی نها جناب تکو گلک چالاکی لن تورن جواکی ده لناوا میدیایان ده و وکو کسایتیه کی ناسکری و دیار کرد پرور هاتی ناسکرن بگشتی تنها و روشا کرد چوا دنرخینی چوا هل دسنگینی ده چوا دبینی وک هشمندیان ده تاوی از باورم ده دیرو که ده وک ایرو که ده جوان کرد ده هشمندیان ده تاوی گشت ببد تونه بله آستانگی لسر کرده هیه لی او آستانگی لسر کرده و ایریش کرنان دانگرکر چار آلیا کردستان لسر کرده بو صدمه که کوی کرد یکیتی و هشمندیه که هفپار دنا بین خدا آوا کرنه ایرو اف پیواجوه که هم لباکور بریوه دبن و هم لباشور که بریوه دبن و یا داویجی که ایرو لروجهلات دست پیده که بالا همو کردان و جوان کردا کشان دیه لسر کردستان و بیه ناواروکا کردا کرد لچار آلیه کردستان و دیاسپورای تف بر خدانا کردا کات کرد دبی پیواجوی ده چوا تف بگرم لمخابن گل کرد و گل هشمندیه کو دمجی وان ده گش بیه نباورن کو دریو بر کردا او کسی کو بسر ناوی کردا سیاست دکنه هر واحد وان ده جی او فکر هي ام بي نباورن اف بي ترسك دلي كرداده وقت دبن كات ديسا ما لروجافا بفروشن ان امل روجافا خيانات لما بيتكرن اف بي ترسك دلي كرداده وكرد خازم لي بيواجه فهم بكن كاتشي دقوم لسر اخا كردا بله کک علی لوی پرسیده نها یکتی و یک ریزیا کردان لدیرو که ده از باورم تشتکی بهانه بیا که هر چهار پارچه کردستانی لسر وان ایرشین لسر کردان تینه کرن چل روش آوا و چل روشلاتا کردستانی ده بوی آوایی بوی رنگی حتی نها یک دنگ و یک ریز نبونه و یک هلوست نبونه دوی یک هلوستی ها کردان چواده بینی
جبر کو دبره ده کرد جواک مدیای داتانا محروم کرن تیوین قنال کردای نتوی تنبون به تایبت لباکور حتی بره 15 سالی جی کرد حاجوان جتشتان پشت 3 می 5 می ساله کی چه دبو لجبر کو اف جواک مدیای اف تکنولوژی به پیش وکد و کرد لیکولین کرن دریه خوندکاری و خوندوانی و لیکولین و لیکولین سرچار پرچه کردستان لکردا و بو ev bû ku sedem ku Kurd xwe nas kirin û ku Kurd êdî hîn bûn ka çî diqewime li ser axa wan û potansiyela xwe dîtin ku êdî em li çar perçeyê Kurdistan dewlemendin, bihêzin, dengê me li dunyayê vebiye. Ne wek berê îro rewşa Kurdistanê. Ji ber ku ev medya û teknolojî di nav Kurda de pêş veçoye her roj bi sedan Kurd hişyar dibin, bi sedan Kurd têne asla netewî û netewperwerî ji xwe re de hilbijêrin. Her roj biratiyan ummetê ku navê dîn Kurda dixapînin û biratiyan gelan ku dixwazin bi metodekê nû Kurda bixin xizmeta dagirkerê xwe ev dûrûtî û ev pasîfîze û bêxizmetiyê ku ji Kurda re nake hêdî di nav Kurda de cih nagire ji Kurda dûr dikeve Kurd hêdî wek jehreke xwe ji xwe davêjin. Ew jehr dermanê wî hişmendiyan netewî çiqa hişmendiyan netewî di ciwanê Kurd de geşt be wî jehrê ji xwe davêje û ev jî dibe sedem ku Kurd dibin yek deng li çar aliyê Kurdistan û Kurd dibêjin em hêdî niha naxapin ji navê de. Ev car em ê bibin yek. Heger em ev car jî nebin yek û em ev car yekîtiya xwe ava nekin em ê 100 sala dibin dest. Ciwanê Kurd bi gor kesên berê 5 salî berê 30 salî bavê xwe kalê xwe ne wek wan bi hêstiyarî nêzê tişta dibin. Wek em bêjin biratî û hê ummet, îslam, bira tiştek nebe, bira kes nemre. Ne wisa difikirin. Ciwanê Kurd êdî her tiş çavê xwe derxistine. Dibêjin reya ku ji Kurda re vebe. Ku Kurda bike dewlet her reş Kurda re mübah e. Ev peyv dîroka Kurdistanê de cara yekem di devê Kurda de wisa biye wek slogan. Yani reya ji Kurda re ku reya dewletbûnê veke çî rê dibe birabe gerek Kurd wî reyê hilbijêrin. Ne bi gor îdeolojî û ne bi gor bawerî û ne bi gor fikra. Bi gor armanc û bercewendiyê Kurdayê netewî gelek Kurd tev bigerin. û ev fikir her roj henekî di nav Kurda de ciwanê Kurd de geş dibe. Ev jî bû sedem çawa we jî got ku di dîroka Kurdistanê de cara yekem Kurd hewqas yekîtiya xwe ava kirine belê hêjî kême lê em bawerin tê Kurd di demekê nêz de yekîtiyekê gerekê bi hêz ava bikin. Mînak bidim civakê medyayê qenalê Kurdayê nûçeyan tu carê ku nayne cem hev di mijara Rojava de tevbûne yek. Siyasetmedarê Kurda ku ev 20 sala nayne cem hev di mijara Rojava de hatine cem hev. Li Bakurê Kurdistanê ez wek xwe jî tu cara min di nav protestoyên meşînên Dem Partî de cih negirtiye bi sernavê biratiya gela lê ev 5 roja 6 roze ez va 5 neqil dikevme meşînê wan û em bi hevra meşîn dikin. Em hemû reng û fikrê Kurda bi hevra meşîn dikin. Ev êrîşa dagirkera ser Kurda ma hanêtekî astekî ku hêdî Kurd xwe mecbûr û neçar dibînin ku tehemmül jî hevra bikin. Em xwedî xwe neçar dibînin ku em tehemmül jî hevra bikin. Em xwe mecbûrê hev dibînin neçarê hev dibînin. Ku em nebin yek te ev dagirker hebû ya me teva hilbijêrin û tê me bindest bikin û kes bi me jî nehese. Kek Elî ewa ku hinek part û aliyên siyasî gorî taktik û îdeolojiya xwe bi dirişmên pêkvejiyana gelan li navçê de wekû pêkvejiyana gel Türk û Ereb û Farsan heta niha ku gelê Kurd bi giştî siyaseta wê ewa biye ku dijminayetiya çi neteweyekê neke. Îro rojê ku yêketî û yêkrêziya gelê Kurd li hember van êriş û bûyerên ku li Rojavaya Kurdistanê û Rojhilata Kurdistanê de diqewimin li hatine deng ve dengê wan bû yêkdeng erêgelo heta li hizban jî derbas bûn. Ew yêke dikare çi guhartinekê li ser siyaset û îdeolojî û nêrîna partiyan de pêk bîne ku ew jî xwe li gel xelkê Kurd bêxin?
ام نباورن کو او خو بگوهرنن او ناگوهرن لێ تێ کورد وان بەردن یعنی هەگەر ئەو جوانە دوو هەلبژارتنە هەیە دوو ڕێ هەیە هەگەر کۆ ئەو بی سیاسەتا خۆی براتیا گەلان و ئەندەگراسیۆن و دەموقراتیک نەتەویە دەموقراتیک نزانم تشتێ عەلە تەوش ئەو بەردەوام بکن وی پۆلیتیقا و ستراتێژ و سیاسەتا خۆ ئەو بخۆشی دبینن کۆ گەلێک کورد جوانێک کورد لە پەیوان نەها پێدا ناچێت و ئەف دەنگ بلند دەبێ ئەز میناک بدەم ئەف جارە یەکەم ئەم دمەشینا دەدبینن کۆ د جوانێک کورتە یەک لە پەیوان ڕێخستنانەژی ji bil Kurd û Kurdistan slogan nabêjin. Bi rastî em cara yekem vî tiştê dibînin ev wek şoreşgeriyek e ji me re. Yani îro cara yekem Kurd li Bakurê Kurdistanê peşîna dikin, protestoyan dikin lê nabêjin bijî ser û kapo. Nabêjin bijî filan tişt, nabêjin bijîn dibên bijî Kurd û Kurdistan. Bijî berxwedana Rojava û Rojhilat. Yani tenê sloganekên netewî bi cara yekem li Bakur bilind biye. Ev jî dida xuyan ku ew dî neçarin ya tê bigohrin yan jî tê Kurd muamele dagirkira bi wan bikin. Çawa li bi Kurdê Bakur partiyên Tirka çî bin tê ew jî wisa bêt nexuyan. û di hilbijartina ku tê were de jî ez bawerim ji sedî sêya jê dî nastînin. Em vî rastiyê di nav endamwan de jî dibînin. Ez li Bakurim di nav gel de me. Malbata min tev li peyvan vî rêxistinê diçin. Hemû endamê dem partîne. Ez malbata xwe dest pê bikim heta hevalê dora derdorê min tev bi yek dev dibêjin. Dibêjin lanet li biratiya gela we. Kesê ku biratiya gela ser me ferz bike bi namus ew êdî ji me rayî nestand. Ev bûye wek hêdî di nav Kurda de bîye hersek. Bîye hersek û Kurd dibên em êdî niha pê de tawîz nadin. Lê mixabin ev rêxistin siyaseta wî ev e. Tê tiştek bike tê her carê hem xaza Kurda bistîne carekê dî dewam bike. Êdî Kurd bi vî jî naxapin. Êdî Kurd ere car carna tu navê me jî bêjî rêya xwe dewam bike em vî jî qebûl nakin. Tê siyaseta xwe bigorîne, tê navê partiya xwe bigorîne. Ji ber wê ez xwe me îro me biryarek da em ê bangawazîkê li Rojava bikin û em ê bikin ku hemû Kurd vî bangawaziyê bi yek dev bikin. Hemû ciwanê Kurd. Me bangawaziyek kir me vîdyoyê xwe amade kiriye û em dibêjin em tenê ne dagirkara protesto dikin. Em vî rêxistinê jî protesto dikin. Gerek ev rêxistin jî diçen ciya de bigore. Yek navê Rojava îro bi fermî Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê. Gelek navê xwe bigorîne. Herê hindik gelek bike Rojava. Ya duyem de aleya wî de xerîteya Sûriyê heye. Gelek wî derxe. Gerek ala Kurdistan deyne. Gelek sembolekê Kurdî deyne. Em dibêjin paskoviyek deyne ser ala xwe dîsa em zanin rengekê Kurdî tê de ye. Paskoviyek yani ne tiştekî zêde. Gerek sembolê Kurdî li ser li Rojava bilind bibin. Ya sêyem navê hêzên wê hêzên Demokratîka Sûriyeyê. Gerek navê xwe bigorîne, navê xwe bike erê hindik bike hêzên parestina netewiya Rojava. Herê hindik gerek ev tişt be. Hêzên parestina netewiya Rojava an navê xwe dine pêşmerge. Yani ew vî peyvê qebûl nake bigor siyaset û stratejiya xwe. Gerek bêhna Kurdbûnê jê were. Heger ku bêhna Kurdbûnê jê ne we em xwedî çi derdkevin. Em Kurd pirsgirêka me ye herê mezin ev e. Em nizanin em li hember çi disekirin û em nizanin em ê xwedî li çi jî derkevin. Em xwedî li Rojava derdkevin navê wî ne Rojava ye. Ala wî xerîteya Sûriyeyê. Navê şerwanê wî ne Kurdin. Hêzên Demokratîka Sûriyê ne. Em ji xwe re ecêb mayîn dimînin. Em deng nakin vicdana me qebûl nake. Em deng dikin xwedî dertên em nizanin em xwedî li çi dertên. Bi rastî ya Kurda xistine di nav nakokiyekê wisa ku Kurd nikarin jê derkevin. Ne dikarin deng bidin ne dikarin bêdeng bimînin. Ev ji xwe vî dixwazim ku Kurd divê bijarê de asteng bikin di nav avekê şîlo de bixeniqînin. Bifatisînin. Em jî dibêjin êdî em vî qebûl nakin. Em bangawazî li vir jî dikin li Rojava. Li hêzên Rojava û li Birêz Mazlûm Ebdî. Em dibêjin biryarek bide. Madem tu çoyî Şamê û te resta Şamê kir. Madem te biryara parestina netewî da û te banga Kurda kir û em hemû çar perçeyê Kurdistan bûne dengê te me bersiva te da nexwe tu jî biryarek bide bêje ey gelê dunyayê. Ez li Rojhilatê Firatê de navê min Rojava ye, hêzê min hêzên parestina netewiya Rojava ye, aleya min Kurdistan e. Bilind bike bira hemû dunya bibîne. Ew de can û rih û mal û namusa me teş tere helal e. Lê heger ku
پیپا ایدئولوژی بردوام بکه از وک کساتیا خو از ناهیلم کو یک کردک لدورا من به پروپاگاندا وان ورا خازوانو هر جان خوب ده جبر کو کرد گلک جان خو پای بر رخص ندانه له هدی کرد نجبه داینه هدی کرد خوازن تشتک بستینن تشتکی کردان نمای بدن کرد لباکور کیک چونه تشتکی باکوریا نمای زمانه وان چویا چاندا وان چویا مال و ملکی وان چویا همو تشت دربار کردون وان ده یک تشتکی وان نمایه هدی چیز باکوریات خوازن چیز ما کرد روجلاتیات خوازن چیز رو باشوریات خوازن ام دخوازن پشتگیریا روجاوایی که کناری و روجاوا به آلیاوی کردستان به هزه وی کرد بن پیشمرگه بن آن هزه پارستان نتوی بنن بکن ام ناخوازن خودی لخارطه سوریه درکن جخو ام جبوی چی درتن سرقادا نجبوی کو اموی خارطه قبول نکن ام درتن جبوی کو اموی خارطه قبول نکن ام درتن سرقادا لهنا کس وی خارطه سرما فرض دکن دبیر رابج بوی وی خارطه درکن سرقادا اف تشتکی ناکوکی گلک ام دی دبز بیت تشتی باردم ام نکارن کراسه دینال خو بکن یعنی ام ندینن كيك علي لنوا جالي كردا مقابل هند كاس هنا لدما كده كو جالي كرد للروج أو كردستان يعني للروجلاتا كردستاني هانكتي تقر كران جينوسايد لسرتي تكران بناوي دين وبناوي إسلام وبناوي عرب وجالك جاران أم دبينن كو هند كاس هبونا لسر فلسطينيان هاتنا جهاب خماوان خارنا حتى آليكاري لكردستان ده بوان كوم كرنا هنارتنا لی دبینی لسر پرسا روجاوای کردستانی لسر سربرینا چاوا ام دبینن ویدیو او جنایتکار و داعشین هوف سر کچو کرن کرد دبرن سوکاتی به مالبات وان دکن به هبون و کرامت وان دکن لی بیدنگن دوی یکی چاوا دبینی چه دبی جوانه؟ بازم بوی هلبست دست پی بکم فدای کم دبی اف 205 ساله الولاط من انفاله جان ومال وناموس عمان لنا ياري من حلاله ايضا مسلمان ببخت اسلام لمن كرن خنشر بنابه فتحوا انفالا بيروز محمد جي كرن هتلر اسكس وك اول دارم بنقا هامج مدرسه كردستان درته اسخو وارث احمد خاني ومالاي جزيره وفقيه طيران والشيخ سعيدان دي بنم مدوان مدرسه كو الشيخ سعيد دور دخون دي مخون وكز نكار اول داريا من برسياري بك ببرسا ليه مخابن إيرو لسر رجهلاتا ناوين لسر رجهلاتا ناوين كشتنا كردا خوينا كردا براي كرداي مسلمان را حلال هاتيه داين لي برديار دانج خوره و کسی کو هاتنه بره 100 ساله به انگلیزارا رونشتن للوزانه آخا کردا پرچکرن و به فرانسزارا رونشتن سیاسپی کویده آخا کردا پرچکرنه ایرو کردا به پرچکرنه به پرچبونه سوجدار دکن دبن هون آخ پرچه دکن هون خاین ولاتن کس ناپسه هی بی اخلاق هی بی شرف آخا بابی تیکو اسخیانه جرا بکن تو کی تو برای 500 600 ساله تو دماهات قیتمن ج عاصمان هانی تبره قیتمن ج آلمانیا هانی تبره از وقت پنابر و کوچبر بوم از هاتم ایش خو از خودی وی آخمه من برای 100 ساله آخه خو ندایه داگر کرده انگلیزا من ندایه روسا من ندایه فرانسزا من ندایه ارمنیا از نادمه تجی ام نخ خیانه ولاتیه لمخابن برايم مسلمان كو برايم كردي مسلمان كو اسلام هيني وفيري تركو عرب وفارس كرنا ما اسلام هيني وان كر دما تركاتن ما اسلام هيني وان كر بار بالنظام کا مدنيت نظام کا چاند نظام کا اخلاق نظام کا اولچيه ايرو مخابن اسلام لهم بر كردا وك خنچر ته بکارانیتن وك خنچر كردا کې کو بيشه جو اس فرض کرنا نتويات لسرخو قبول ناكم تدي معامله كافرك بردك خدای دلوان ده سوره احزاب ده آیتا 58 فرمان ده دبیجه هگر کو وو کسک وو گلک لهف پیمانک کر و اگر ودی کو او لپیمانه و خیانت بکن هنجی بانگا و قطاندنا و خلاص کرنا پیمانه خو بکن هنجی بیجن پیمان لبامجی خلاص اونها پیدا ام نبا حبرانه خدا جي خاينه حزناكه كرد خيانه اللي تو قالك نكرنا كرد
لا عثمانية ده هف كرن سوزدان سوزي خو بي كانتن عثمانيان ده قصر شيرن ده سوزي خو خوارن و خيانت لكردا كران بيشت شر جهان نتوية يكم شر جهان يكم ده كرت رابون ديسا لهف كرن كرت حتى داوي چون ديسا اوان خيانت لكردا كران ده دما آبگرنا ترکیه ده دیسا کرد به آتاتürk را ام دبیجن پروتوکول اماسیا ده به هبر پروتوکول کرن و لهب کرن کرد حتی داوی چون لی مخابن اوان دیسا خیانت دو کرده کرد ام جوانت بین هون خاینن و ام بخاینن رنا بن یک ام دبین هون داگر کرن و ام بداگر کرن را نبونه یک حتی ایرو ام به آسورا را نبونه یک ام به مغول را نبونه یک ام به انگلیزا دما ایریش آخا مکرن مخود همبر وان برخوش ده و ام بوار جنابن یک و آخا ما پرچکریه هونم پرچکا نه امن نه امن ام جی کی پرچه ناکم ام جیه کو و پرچکریه ام دخوازن ببه یک ام دخوازن او سنورن و کو و کشان یک کو طول بامت تو اعتبارا ویتنه تو اعتبارا وی سنور کو و دانیه تنه جبر کو بگور هند بیجن مادم هون مسلمانن وان سنورا کی دانیه فرانسا انگلتره انگلیزا madem ko van sunura İngilizce ve Fransa yakışan diye. Çima tu van sunure ko İngiliz ve Fransa yakışan diye tu çarmı farzaki. Ev ne kafir diye. Tu beyaz Müslümanım. Kurt lehemberta sakın tu muamele kafira bu kurdarat ki. Le mukhaben van sunure ko kafira lisar kurda farz kiriye. Ko kese ne Müslüman lisar kurda farz kiriye. Van da parezim. Kese ko iro sunure Suriye bu pareze ona Müslümanı. از وک بن کسی کو بنگاه وج مدرسه ته از دبیجم کسی کو سنور سوریه بپارزه بیجه ام سنور یا نتویا سوریه پارزن او کس سیاسپی خود پارزه سیاسپی کو بپارزه فرانسا پارزه دبه کوچکه فرانسا کس نکارش کرداره بیجه هون کوچکتیا فرانسا کرد لهمبر نتنه ترکیه و ایران و عراق و سوریه کرد لهمبر سیاسپی خود درته کرد نه لهمبر مسلمانیه کرد لهمبر لوزانی درته دبیجن ام قبول ناکم ممکنه کونتن آخام سنورا دکشینو بگور خو و حسابا وی گله ناکن کو اوک اف گلتنا به ام بین ام هنه و ام قبول ناکن کون سنور بچین میناکف 5 ساله قد خیا درکتنا جوالات لسرمنه از نکارم باشو از نکارم ورم روجهلات اف دین ده هي تو کیجا بگور کیجا قانون تو سنور دکشیننا بین امن برایم باشو تو بگوره کیجا آیت بگوره کیجا حدیث سنور دکشینه از نکارم از به اصل خو جباشورم نیزه مالبات من نیوی وی با تبل باشورن بلکه از دخوازم هرم ما مالبس مامي خو تو بگور کیجا دین و ایمان و قانون تو رادبی سنور دکشینه دنام بنامده مادم تو مسلمانی جبر ویه که از دورجی دبیجم جبر کوم دست ببی خبات لباکور کریه تنه یک ارمانجه که منه اصون دخون بخدای کردستان حتی کرده که بنابه دین لباکور هاتبه خاپاندن ما به امل بر دوام بکن ام از کساتی و کمله خوجی ام خو وک ریخستنه که هشیاری ام هشیار بکن ام نه خودی بریارن ام نه سروکی کردانه ام نه بردفکی کردانه لی ما sonda خواری ما گوتیه ام وان کسی که بنابه دین کرده خاپاندن وان هشیار بکن جبر کو ایدی هاتی اصلا که وسا کندلی مرود گره کسی که حتی کراس اسلامی شعر رادبه آخا خود ده اسرائیل جکردار دبن هون خدمتا اسرائیل دکن چما ام نکارن بیتشته بکن وک اجی وک ملایکی وک کسی که کل مدرسه خوندی اجی وی بانگی دکن بلکه سیاست مدار مل خود آناینن شرم دکن از باورم چکه شرم دکن جبوی کو ترک بلای خلوان نخن دو حبتر جوان حزب کن از دبیجم جبوی برجواندی کرده و خود جبوی کو کرد ببن خودی استاتو پشتگیریا همو دنیای کردار حلاله دریه کرده جه همو دولت بیان را وکریه جه اسرائیل را وکریه جه امریکا را وکریه جه انگلتره را وکریه جه روسیا را وکریه کی بیجه هم دخوازم پشتگیریا کرده بکن دریه بیش کردار را وکریه کی وی دریه بگره او خاینه کی وی دریه بگره او خاینه ولاته کی وی دریه بگره او کس نکارنو نفتیا کردار که محمد پیغمبر دیرو که اسلام ده جاره یکم کو یهودیا را اتفاق کریه محمد پیغمبره لهمبر قسمام خو کلی ظلم کرم یهودیان قریظه را اتفاق کر محمد پیغمبر جاره یکم اوی یهودیا را اتفاق کریه صلاح الدین ایوبی دما کوچو قدس اوی یهودیا را اتفاق کر یهودیه کل قدس دجین امجی
ام دبن ام نبيه صلاح الدين جبوي كو ام مظلومه خلاص بكن قالك ام وكالي خو صلاح الدين ببن دولت قالك ام وكالي خو صلاح الدين ببن خدي هيس قالك ام وك ببن خدي ستاتويه كو ام دكاربن مظلومه بفارس كسي كو ايرو للسرما صلاح الدين فرض دكه صلاح الدين كي بدولت لسرما فرض دكه اريه النبي صلاح الدين ايوبينا خدي القدس در كيفن لان نكو وك صلاح الدين دولت بخازن صلاح الدين دولة آوكر وخد القدس تدركت صلاح الدين نه بسنابه برات يعقلان وأفندم كأس خدمة كاريا زنجيا بكم وبما كوشكي نورتين زنجي نو ساكر بيشي شو مصري لمصري دولة أخو آوكر بشرة شو دولة زنجيا خراب كرخستبن باندور أخو بو إمبراطور بو دولة بشرة ورابو خد المظلومة دركت إبراهيم أمته كو دورو منافق جماعة بين هو النبي صلى الله عليه وسلم يبينا إيه باشا ما دام مثل النبي صلى الله عليه وسلم يبينا ام دو خازم ببن دنگ مظلومه ل وقت دولتك ام دو خازم ببن دنگ مظلومه نه وقت هند بيجن ام دست خوش تركيا رفكن كحتى تركيا معامله مروعي بمرابكه ام دست خوش ايران رفكن كحتى ايران معامله مروعيه بمبكه ام دست خوش كثير ام بهزن وام بصي خونا بل بداويجي از في تشتي بيجن ايرو ام جار رجاوا جبركو كتيه بيش وجبركو جواكي مديا الإيراني قدخية دنگ روجهلات هاتیه گرتن هاجا کرداج روجهلات تنه جبر بیه که ام دو خوازن کو بخیر اف پیواجوی روجاوا هما بچک بدست بداوی ببه ام دو خوازن باکور دنگ جبوی روجهلات جی درخم و برا وک نوچین روجهلات آگاهیا بدن فارو بك كو ام بغور وي تب بگرم ام بغور وي ببن دنك جبركو هاجا كرد باكور روجلاتنا نزان كار لروجلات چي دبا چي د قومه مدياتنا تنه انستغرام از باورم لروجلات آزاده وقت تيك توك وقت تويتر وقت اكس يوتيوب از باورم بل روجلات قدخانه و ام نگارن ام ناگيجن كا چي دبا چي د قومه لروجلات و دوی پیواجوی ده بانگا ملوان نوچوانین لروجهلاتن آن کردن روجهلات برا آگاهی بدنمه که روجهلات چی دیبه که ام بگور وی دنگک لباکور بلند بکن و ام ببن دنگ روجهلات بگور من نهار روجهلات روجهوا بطایبت تره و گرینگ تره یعنی ام خودی درکتنامه لروجهلات روجهوا گرینگ تره روجهوا خودی هیزه که سنورکتان دی بالا دنیای تبل سریه همو کرد تبل دنیرن يعني ديار هرتشت ام دكارن بشوبينن ليم نزانن كاروجالات شد بها كاروجالات چي د قومه بيتا فتصاندن هاجا مجه جنابه جبرويه كي هنك كز باورم جبر بيت خوازم بالتايبت روجاوا بخنا بيش ومجار روجالات بيتا فتصاندن وام دخازن لسر روجالات جي آگاهی جمره بيتن كو ام بارويان واخافتنا لسروي جبك قالك سپاس كاكا علي بو شروين انت بو دنيرين انت سپاس مهر دخواست لسر در حق روشلات کردستان جنابتا بپرسم جا اوجي جنابتا هر کی مزيده آماجه بكر جنابتا وكو كسي كي كل مديان دا قالك جرا ام دبينن لتورين جواكي دا ام دبينن وكو خادي الريبازا بيشوا قاضي محمد تهرتم بخكريا سامبولو الريبر وكو ريبرك النتويت او دكي در حق روجلات کردستان جی از دخوازم یعنی بزنم پشتگیریا جنابتا پیش روج دا یه چه ببه امی تکلیا چه بکن راست او کو جنابتا آماجه بکر روجلات کردستان لحبسه که دا دیواره که بتونی و پولایی کشانه کو پیوندیا روجلات لگل جهانه لگل حمو داره حتی لگل اینترنت جی قد کرنه لوی جی کومل کجی تکرن لوی جینوسایت تکرن لروجه که دا بدهان رنگ صدان کس تنه لروجلات کردستان دا لوی مهدا هاتنا شهید کرن به دست کمر اسلامی بچکن هری قرصیه شر او یکه روشا روجلات کردستانی از هویدی کم کو پیش روج دا جناب تجی لناوا گلی مال باکورا کردستان و لآستا جهانی دا جناب تا و کو کساتی که تناس کرن ببی دنگ گلی مال روشلات کردستان جی گله سپاس بو بشداریا جناب تا لبرنامه میا روجف ده سپاس هویا من سرکفتنا جناب تا سرچاوا برا هر کس بزن به هر کرد قاضی محمد و برا گل روجهلات بزن من
ده هزاران لباکور قاضی محمد هنه و جان و مال و ناموسا کردا نج نیاره کرداره جگل کرد را حلال به گلک سپاس دمک خوش هویا من سرکفتناته بمینی دناو خیر و خوشیاره تماشاوان هجا گلک سپاس بواج گون حتی نها لگل برنامه کرد کاناله و تایبتی برنامه روژه و گونه حتی روژه و کدن نکوته مخزمت و بمینن دناو خیر و خوشیاده خاطره